He pakanga nui e karawhiu ana ki runga te papatākro o Ngāti awa. Kua tau mai e rua Ngāti maho ko Toiariki Kura me Ngāti Porou. Ngā piro ke te huri haere engari hikaka katoa na mātou. Me te mea no hoki tēnei kaupapa, ngā kaunui hika katoa na mātou, me ngā pononga ngā tauira puta noi te mutu. Yeah, no, it's the first time. Really enjoying it. Day 2 even better with the sun out, and now we know why Whakatāne is so famous with their weather. So yeah, really glad to be here. Rua te kau māwaru Ngāti makato e tākoro ana I roto I ngā reanga e rua. Ngā tai tama me ngā tai kōtiro te kau mā ono tau te pakeke, me ngā tai tama me ngā tai kōtiro te kau mā waru tau te pakeke. So it all started when we came out of COVID and everybody was trying to reimagine what our talent identification pathways look like. We realised that rugby is a late development sport, so we start looking for players who are around that 15 years of age. E mea ua mō matu, nā te mea he whakapakari o tō mātou pūkenga tonu. E te iwa ka tā mātou te kōrero te reo. Tō mātou reitaki, wanga o rātou ki te marama I a mātou, e pai tērā. Be here with my team, it's really good. I mean, this is our first time actually playing together. Just representing our iwi and doing it, getting out there, supporting, have my family here. Ko whaia hina te pau angitu o ngā kura a iwi, nōna te moimoia kia whakawhaiti ngā kura a iwi o te motu, kia pānga atu ngā tauira tēnei tū āhuatanga o te whutu pāoro. Ko Pat Rai pau whakahaere o te whakataitai nei, I toro atu kia Ngāti Porou, kia hara mai. From as far as Gisborne right through to Cape Runaway, and even a bit further, all those girls who whakapapa back to Ngāti Porou, they're all part of this team today. So yeah, we've only had 3 training runs together, but that's just giving them that opportunity that they probably wouldn't have. Toru noi ho ngā mea e matatau ana ki tēnei ao te whutupōro. Te nuinga he kaitākoro riki, he poirewa, he pahi ki te pōro, no reira me ki he ao hau tēnei. A tāhua na te mea kai konei te tini o nā tāngata o nā iwi. E pai ake au me ki rā me haere tonu. Me haere tonu e ne huihuinga a whānui, a waka, a tāwahi, a tangata tiriti. Neke atu I te rima rau ngā kai tākoro, a whetu mano ngā kai mātakitaki I tai ki te papa tākoro, e mātaki nā I runga o ipurangi anō hoki, ka mutu he ua ngā mahi e whaena mō enei kai kōwhiri, te whakatū e whāngā tima nā te toko maha o ngā kai tākoro. There's a whole lot of good talent out there, so yeah, making our job quite difficult. So yeah, just having a look at the skill set and what they bring to the game and how they work with each other. And I suppose one of the positives is that because everybody's got to get a run, we're getting to see players in different positions and just see how they react to that. So yeah, exciting. Oh, absolutely! It just exposes our people a lot more in that space, and especially for girls leading into women's, it's blowing up all over the world. Girls and women's rugby, and you can see by the numbers that are here today. Hopefully, we can be a part of that drive for success for those girls. I heard that there's scouts here trying to pick teams, and we got some talented people in our team, and if they could make those teams, maybe they could have pathways to like 7s, 15s. Ka taia tēnei tōnamana ki te awhina I ahau, mō oku moimoia ki te haere ki ngā ōpango, nā te mea enei tima, ka taia te haere ki ngā steamers, mā ngā steamers ka haere mātu ki runga. Toiariki! Ngāti Porou! Ko te reo